Ukrulgi JNB Rambagi Nupamasa Masum Nupimsa Kuki Mairu Yankhi Mato Ahingda Security na Ngalaga Kangpok Pita Tinkri Litan PS na Kwanba Mongkot Chepu Sarama Bunker Marit Fuakri Kapthokraba MTKs Kunga Mari Fangli Litan na February Nippon English Singani Kunga Taruktegi Tamlakiba Curfew Komtokri Taasigi Tareki Numidang Pung Tararam Tarakpada Litan Police Station Konba Mapamada Koki Zogi Miyoi Krada Torchlight Capsule Habigi Wahauda Koki Zog Singaduna Tankul Gimiyoma Yamna Tina Furakpadigi Maka Samtarakiba Urkul District Litanda Numinadugi Numidang Pung Taretegi Urkul District Magistrate na Tamlakiba Curfew Gi Atingba Laktok Tringagi Serekta Narangdagi Kosian Lauduna Haukiba Class 12 ki Higher Secondary Examination Sarug Yagadaba Masum Bosiam na Lauduna Pangtokadaba Handak Segi Class 10 ki Examination da Sarug Yagadaba Nupamasa Masum Nupimsam High Racing Puna Yankhiga Matoi Ahingda Urkuldigi Kangpok Pita Tindokri Taudo Sigi Matangda Pangba Pauman Highway the Urkuldigi Kangpok Pita Security Personnel Singa Section Ngak Sian Puraga Ahingda Kangpok Pita Tindokri Bamai Racing the Urkul District ki Ramba the Liba Zawahar Navodia Vidyalaya ZNB Ramba gi Mahiroi Singh Hadi Irang asi Tholak Padigi Mahiroi Singh asi Singh Sat Amasum Sogbao the Liba Assam Rifles ki Protection Makhadat Lereklaba Matung Tha Sigi Taraga Mangagi Nonge Matung the Urkul District gi Kangpok Pita na Thilu Hadi Mahiroi Singh asi Militant Police Station ki Officer in Charge na Lusingba State Amasum Central Force na Section na Ngak Sialaga Namit Adugi Nonge Matung Pung Amarum Tarakpada Urkul digi Kangpok Pita na Pura Kushinarapni Mahiroi Yankhiga Matoi si Kangpok Pi District Cycle Police Station ki OC Amasum KSO Urkulgi Vice President Namit Adugi Nongai Matung Pung Ahunga Minute Taragani Palom Tarakpada Tekta Kaidana Receipt Tokipin Hari Panwayabadi Urkuldigi Kangpok Pitam na Ahingda Tinkiba Mahiroi Singasi Manungda Class 10 Amasum 12 Tamlava Nupamasa Amasum Nupimasa Singdi Ngarangdagi Haukiba Class 12 ki Higher Secondary Examination da Saruk Yagadaba Masum Class 10 ki Examination da Saruk Yagadaba na Makoibu Tangai Fadana Kangpok Pi ki Zawahala Navodia Vidyalaya da Hongdok Halaga Hairibe Examination Singasina Ashida Saruk Yaba Ngamnabigidama Tindokibani Hari Amaromda Ngarang Numidang Police Control Room digi Thadorakpa Chirola Magi Matungina Tha Sigi Nipan gi Numidang digi Hauraduna Litana Fruit Mashel gi Marakta Thoaningdaba Thawdok Sing Tholakpadagi Housing Power Mauksagi Phibam da Hanjin Hanbak Ngamdringai gi Serakta Litan Police Station gi Jurisdiction Manung Saliba Mongkot Chepu Saramba Bunker Mari Security Force Netwai Kreduga Kapthokraba Nongmai gi MTKs Kunga Mari recover Taroklahari Loinana Litan Kanglup Masiel gi Irang Tholakpadigi Urkulgi District Magistrate na Thamlakiba Curfew gi Athingba Ngasipauba Laukthokkhidri aduga Irang asigi manungda punna furup animaki yum humdraga taret mai thadokrabani Yum Singasigi Manungda, Koki gana Yum Nifuga Matui Oiraga Tangkulgina Yum Nifuga Nithoini Duga, Yum Marina, Langaki Quarter Oiraga, Amana, Mau Furuki Mu Amagi Yumni. Irashina Maram Oiraga, Curfew gi Athingba Laukthokta Bamasum, Makatan Ahenba Security Force deploy Tauduna, Section Ngak Selaklabasu, Urkul the Numit Nini, so the Pangtoki ba Luingaini Festival Gitamakadi, Koki Amari Tangkulgi CSO gi Marakta, Yana Papurakpadigi, how Kibanamizing Numitagina. Nan Powada Festival Siga Mari Lenana, Santok Shin Topa Mui Sing to the Ayat upon Pikitabani. Adomenama, Handaki Irang Shinamaram Oraga, Mui Amatagi, Punsi Mang, but how Dok Hoki Drabasu, Narang Powada, Nakalanigi Marakta, Unkanabigi Fibamdi, Handok Nadribani. State Minister Delhi the Satluraga Ministry Size Sak Toklabiari. Taasigi Maridigi Manipuri State Minister wherever Y Kemsa Namit Karani Manungda, Delhi the Satuna Prime Minister Masum Home Minister Unaruraba Matunda, Magna Lusingba Ministry Size Saktolabiari. Tazaviaba Pauki Likunching the Pungdorapagi Matungina, State Minister wherever Matungi Ahanma Delhi Kongsategi Impal Halaglaba Matunda, Manipuri House Lady Belenga Sigi Awat Council of Ministers in Hapsin Magalonina, Ministers in the Paigadaba, Portfolio Sing and Tolabi Hari. Pauxi Emma Pungat has an away Paugi Likunaman Harivana, Se Minister White Kemsa Laknipa February Kun Paugi Manunga, New Delhi the Salavia Hari, Concert Asigi Matanga, Officer Loba Subsaba Kangbatiri, Se Minister White Kemsa na Hokipa February Marie the Manipuri Minister when was a local Matunda, God's call Oina,
अथुबद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अमसुम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनबा न्यू दिल्ली चटकदबनी मिनिस्टर वाइखेमसा न्यू दिल्ली की हलकलब लाक्लिबा फेब्रुआरी 19 फावगी मनुंगदा लेंगासिगी अवाटप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंह हापसिनबगा लोइना मिनिस्टर सिंह पाइगदबा पोर्टफोलियो सिंह येंथोकलब याय होइदि सेंटर की लुसिंग सिंह अवाटप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंह मिंग अमसुंग वासक लौरब मिनिस्टर सिंह पाइगदबा पोर्टफोलियो सिंह से मिनिस्टर वाइखेमसान की खोंगसद दुदा खंगलक यायदि दिल्ली द पांगथोक बीजेपी मणिपुर की लेजिस्लेटिव पार्टी की मिफमना सिंगजमई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए वाइखेमसानबु लुसिंग खनखिबगा लोइना था की मरीद माकु चीफ मिनिस्टर अनि वासक लौखि चीफ मिनिस्टर गा लोइना नेमसा किपगेन अमसुम लोसी दिखोबु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना अमदी गोविंदास कोंथौजम अमसुम केस लोखेनबु मिनिस्टर ओइना वासक लौदुना मिनिस्टर तरागनि थोइ लेबा याबा खेमसान मिनिस्ट्री दा मिनिस्टर सिंह करी करी पाइगनि हाइबदो हाउजिक फावबद लाउथोक्थ्रि अतोप पावमना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बला ngarang nungthil न्यू दिल्ली की इम्फाल हलखरे गवर्नर अजय कुमार बला हौकिबा फेब्रुआरी 12 न्यू दिल्ली की दमा इम्फाल थादोखिबनि महाक ngarang nungthil pung 2 मखाइरोम ताबदा न्यू दिल्ली की हलक्तुना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखि मिजोराम सिविल सर्विस की खलब चुचामपुर मसा लिस्ट की लाथोखरे मिजोराम पब्लिक सर्विस कमीशन MPAC नलौबा मिजोराम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन चुचामपुर की कैंडिडेट अमा खल्लुबदगी वाथोक लाखरे वाथोक अदुगी वारोसिन पुरकनब लौखलक खोंथांगदा कैंडिडेट अदु एग्जामिनेशन अदुदा माय पाकलबसिंगी लिस्ट की लाथोलगा नौना अनौब रिजल्ट लाथोखरे मिजोराम पब्लिक सर्विस कमीशन लौखिबा मिजोराम सिविल सर्विसेस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 दा चुचामपुर की ZMA रोड टू बेंगनुआमदगी सामुएल चिनसोन मुआंगना पुनमाक समापन को फुग मंगागा 0.80 फंगदुना 13 सुब रैंक ता लाक्तुना MCS फंखी माकपु एग्जामिनेशन अदुदा खलकपा अदुदा स्टेट अदुदा असबु वाथु ओइरकपगा लोइना रिजल्ट अदु सनबे यारोय हैव डिमांड सिंग तुआन माइकैसिंगदगी लाखी हैना पावगे लिखुनसिंगना फुंगदोक्ली वाथु अदु लाकपदगी मिजोराम पब्लिक सर्विस कमीशन की एडिशनल सेक्रेटरी के लरिंग किमना निंथौकाब नुमिता प्रेस रिलीज थोक्तुना हौकिबा फेब्रुआरी 4 लाउथोकिबा एग्जामिनेशन की फल अदु सनरोय अमसु नौना सेमदोलगा लाउथोकलगनि हैना फोंदोखि एग्जामिनेशन असिदा थाबा यादब कैंडिडेट अमगी मिंग फल असिदा यौरम थेंगखि मसी ममांगना खंगौदबनि MPAC की रिकमेंडेशन असि मिजोराम गवर्नमेंट पिखनबा प्रोसेस तौरिंगे की सेरक्ता हिराम असिदा अनौबा अहोंबा उबा फंगलकपगा लोइनना रिकमेंडेशन अदु गवर्नमेंट पिसिंदना लैरी हैना एडिशनल सेक्रेटरी की सिरोल अदुना फोंदोखि नकल अमरमदा MPAC ना हंदोखिबा एग्जामिनेशन अदुगी फल अदु ngarang लाक्थोखिबगा लोइनना चुचामपुर की कैंडिडेट अदुगी ममिंग खल्लबा मियोइसिंगी लिस्ट की लाक्थोखरे मा की मुहत्ता 13 सुपर रैंक ता लैरिबा कैंडिडेट अदुना सामुएल चिनसोन मुंगी मुहत सिंजिलगा नौना मुक सेमदोकलबा फल अदु ngarang लाक्थोरखरे हैरि उ पंबीद थोमजिनबद SI Sire पर्सनल मरी ने सुखली उत्तर प्रदेश की महारागंजा डिस्ट्रिक्ट ngarang ayuk पुलिस की SUV अमा लंबी नकल हौब उ पंबी अमरे थोमजिनबदगी सब इंस्पेक्टर अमा सिखरे अमसु नुपी ऑफिसर अमा याउना अतोप पुलिस पर्सनल मरी ने सुखले हैना ऑफिसर अमना फोंदोखरे ऑफिसर दुगी मतुंगिना थाउदोदु ngarang ayuk पुंग 3 मखाइरम ताबदा महारागंजा डिस्ट्रिक्ट की श्यामदेरवा पुलिस स्टेशन की मनुंगसिन लैबा कातारारी एरिया मनाक थोकिबनि माकनाखि ड्राइवर कंट्रोल ngमहौदबदगी SUV येदु अहानबदा रोड डिवाइडर मद थोमजलबा मतु उपांबी अमदा मुक थोमजिनखि थोमजिनबदु का हेना शक्ति लैबन मरम ओइरगा गाड़ी अदुगी ममांग थंगो सरुदु चाउना अमा आदा थोकी हेना माना फुंदोखि ऑफिशियल दुन हाइकि थाउदोदु सब इंस्पेक्टर अम खुदक सिबगा लोइना अतोप पर्सनल मरीने सोखि असोपसिंग अदु अहानबदा मनाक नकपद लैबि हेल्थ फैसिलिटी अमद पुखलबा मतु गोराखपुर लैबा BRD मेडिकल कॉलेज रिफर तौखरे हैना माना फोंदोक्ली लैखिद्रबा सब इंस्पेक्टर अदुगी ममिंग संतोष कुमार कौबी हैना फोंदोक्लदुना ऑफिशियल सिंगदुनाखि असोप सिंग अदुगी मनुंगदा रमेश चंद्र कुशवा कौवा सीनियर सब इंस्पेक्टर अमा मसु गीता कौबी सब इंस्पेक्टर अमा यावरी सोलाबा तो पर्सनल अनिदुना कांस्टेबल नि हैना माना फोंदोक्ली ऑफिशियल सिंगदुनाखि पुलिस टीम अदु महाराजगंजाद रेड अमा सथराबा मतुंग गोराखपुर हनबगी लंबीदा लाइबक थीब थाउदोर मयुनखिबनि पाकिस्तान चेक पोस्ट अटैक तौद मिलिटेंट तरागनिथोई सिरी सिक्योरिटी पर्सनल तरागमथि सोखली पाकिस्तान की अवांग नुंगसुप थांग सरुक
Khyber Pakhtunkhwa province the security check post ama the terrorist attack ama the yamdrabada militant taraganithu amasum security personnel taragamathu sikri haina military na lebak pokon mita phongtokri ningtokaba numiki athengbada province ki Bazor district security force amasum law and enforcement agency singi joint check post ama the militant sing attack tawna bohonaki haina Pakistan army ki media wing ni statement ama the phongtoki attackers singna check post du nam khairaga sangna bo khotna khi adubo security personnel singna khudak da khut han khi amasum militant singi thawrang adu arema dan khi numai kapna bada militant taragan thu siki haina sirolo du makha tan ha khi adumaina mak hingsa gi thawdu du da bom yaw gari ama check post adu gi akoi bada khaba checkpal thomjin bada sakti leiba bom ma pokhai infrastructure adu gi saruk kharakin thaki haina ISPR Nike bomb Pokhaibada security personnel taragamati Sikima Sumanakpa residential buildings in so akai to toki Napi Masama Sikima sum atai Misam Teresoki Hanusiro the Sumakatan Fontoraki Lemau River militants in Lucinana Mapamadura security force in clearance operation of Satabo Krehaina ISPR na Fondoki Sip Minister na highway the Kangpopi Pound Setlaga Senapati the cabinet mi Pampangadori cabinet expansion toraba matungda portfolio yen thokani dikho Manipur government Senapati district cabinet mi pangthoknaba thawrang tori hairiba cabinet mi phamasi saruk yanabagi damak Sip Minister Y Kemsana highway the Kangpopi district power Senapati tamna setnaba thawrang tori Atian matamna ministry expansion toraba matungda portfolio yen thokani haina Manipur government ki deputy chief minister Losi Dikhona phongdokre di Hindu pauksi na lowa akanaba interview ama da Manipur government ki deputy chief minister Losi Dikhona hai status de thokliba matam sanglabi irang asina maram oiraga mayum mai kai thadokuna lanjenari ba misingbo masagi mayum lamdamda khunda laita hanba sina government ki ahanba priority ni Dikhona hai maki mapang amu oina thabak tawminari bi kokijo gi lusing bi deputy chief minister nemsa kibgena Imphal satpa ngamdrabasu mahakna miyang unaduna government asigi thabak thoram da chauna mating pangni state government senapati da cabinet mi pangthokna ba thawang tori Manipur da anoba government semduna chief minister amasum deputy chief minister ani yauna wasak lobagi thoram pangthokkiba numit tarani henkre adubo karigidama haujik phawa full cabinet haptribano amasum portfolio yenthoktribano haina hangbo wangamada Losi Dikhona hai government asina cabinet expansion hana tawraba matungda portfolio yenthokani hiramasigi matang chief minister ga wari sanari makna yaning busu phongdorakri karamba matamda cabinet expansion tawgadagi haina hangbada Dikhona hai matam yamna lawgani thajadi tawbatabu center ga soidana tanakigani Haukiba sayol Chuchampur pangthokpa football match amada mahakna chief guest oina saruk yakhi madugi matungda kari afaba paw leibigi haina hangbada Dikhona hai khongset adu yamna kanaba mani hairiba thawram adu Zawmi gi manung chanba tribe mapal na pullaga sinbani hairiba tribe leader sing adugi aronba mifam amasu pangthoki Zawmi gi president amasu saruk yariba tribe singna government sembada mapung phana sagoli February kunda pangthokadaba festival amagisu makoina aibu baton toraki Manipur English singani ga kunga humdagi me ahumdagi maite amasung kokijau gi marakta irang thokraba matungda punami lising khumfuram lanjena duna awaba phibamda hingli maram aduna lanjena duna hingliba miyam gi dama government kari thorang yatliba gi haina hangbo hangda Dikhona hai IDP sing kunda laita hanba haibasi ahanba priority ni IDP sing da Senthang leptana yenthokli masagi mayumda hanjinaba hawraba misingdasu ahenba senthang piri Urkol district ki litana ko kiams naga community ani ki marakta sayol anirom yummai thaba yauna sauna unkhatna ba thoktuna lakli irang sigi hausik oiriba phibam kari no amasum government kari tharong lokhali bigi haina hangbada Dikhona hai thokliba work thosi naga amasum koki apun bigi marakta thokpanati thawdo osida tangkhul naga amasum koki kharagi marakta thokpani adubo aikoina tuminna leiti united naga council tangkhul tribe ki lusingba singaloina wa tana duna watho asilusina na bohonari nakalani gi marakta leiriba lamgi yetnaba asilusina bagi dama lamgi mapugi matangna yana sirol ama inanabagi damak semsari kanglop ani na wakal tana duna khatnaba lepkadabani adubo haujimaki oinati yana sirol asi khuyek pinadri haujikti irang asi control tawre naga miyamna makhatana unkhatnaba pamti adubo lamgi mapu oiba adudi sakhangba pami haina deputy chief minister Losi Dikhona phongdokli
Government asigi atopa Deputy Chief Minister Nemsa Kipgena hauzik phawi Imphal satpa ngamdri maram aduna mahangna Imphal sattaba matau kramna government asi salairi bano Chief Minister amasum Deputy Chief Minister anigi marakta karamna pau phaunabagi haina hangba wahangda dikhona hai Deputy Chief Minister Nemsa Kipgen hauzik kangpokpi dale Namit khudingi telephone wari sane mang Imphal lakpa ngamdrabasu miyam unaduna government asida sauna mating pangli hauzik phawi oina Chief Minister gi makhada video conferencing gi kuthangda cabinet mifam anirak pangtokre National Highway singda gari amadi kanglup animaki mi punamak athing balaitana satpigi thabak karamna tawkhrabagi hauzik phawa thaba asi haudriba karigi no haina hangbada dikhona hai aina Deputy Chief Minister Nemsa Kipgen wari sanari aikhoigi ani suba thorang hairagadi mathangi cabinet mifam Senapati district ta pangtokani Chief Minister na Kuki Jogi district ama oiriba kangpokpi phawra Senapati da lakadabani masigi damak miyamga wari sanari Manipur da anoba government semkibaga loinana kanglup khudimaktagi nungaiba amadi afaba pakhum kya pirakli aina kangpokpi da thadawgi miyamga unakhre amasum makoina lakadoriba numaijing numita search ta lakpinaba baton tawrakre masi afaba khudamni haina losi di khona fongdokli More da community lusingba singi mifam pangthokre More da paikakadaba sakot thorangi matangna More gi tungan ba community lusingba singa masum manga suba AR yauna More IB da mifam pangthokre mifam adura palel da leiba kunga taruk suba sector AR gi commander brigadier Robin Chatterjee na sia loki mahakna hai center na Tengnopal district ki sakot thorangi damak da thadarakli senpham singa si hauzik phawba proposal thagalak pathinatri Palel gi Molnoi khul da thokiba bom Pokhaibagi thawdor sokiba koki angang ahumado Sire Hospital and Research Institute ki Meetei doctor sing yamna phajana layeng bikhi makhoi layeng bada lupa lak manga tarulom sanglam gani dubo Sire Hospital gi Meetei gi selamata laudana layeng kieba wapam thamladuna More da ingta pahanjananduna mauksa gumna nungsi sanan laminana bigi apamasu brigadier Robin na fongdoki Tamil Sangamore ki Meetei gi manga supi ER gi KLP ki location point KM ta leriba hospital asikhra sakthonaba mathau taba khulai matiksana leihanba amadi specialist doctor sing thambinaba apel tawki HTC Hill Tribe Council More KSO Kuki Student Organization More KCA Kuki Sips Association More MYC More Youth Club More KWUHR Kuki Women's Union and Human Rights More MMC Manipuri Muslim Council More gi mihut sing sumi pamadru sarugyaki